enti send ye Sampa ye konwa seminity no it is not ene na Sampa ye di kwa Asanteman Sampa Asanteman dia enti se Sampa konwa sem eba asem a Asanteman is the right forum a ye ka asem no send ye Miami ofa Adwoman Joseph eka ye se ye nka enkonwa sem wo court nokre enunti na asem ne baaye no Mansa Rose wamfa nko nyunomafie wamfa nko doma hinkuru wamfa nko dwunimu wamfa nko the Bunu Regional House of Chiefs or the bar straight Asanteman Council because Sampa akonwa ehya Asanteman councillors. Abusiafo dini yesay enu ani so TVGH and dini yesay so TVGH abusiafo nya subscribe channel subscribe no like no comment no share dia ma afoforo so nya bia den ahwe enne so ye da foforo enne ye da foforo mo so fuko kolas kama tenase magima konwa na mtimusi magima konwa abusia ene ye konfan ye ko Sampa Sampa nzensam no Sampa ahimye Sampa chieftaincy ayemi bra ba kwa ye friend Nicholas Mahama wode nsem bi aba betudwa wode nsem bi betudwa afa the Golden Stool of Asante ene Sampa chieftaincy ho wode nsem bi aba betudwa de afa eye sikadwa ho ene eye Sampa konwa ho se ahemfo na wogana bi se sapio sebi mpedua Sampa enya Asanteman dia na eye na sama Jafra na be de kire ye one nam ekoba ni PRO wode nsem bia ba betudwa se eye Sampa ahimie Sampa chieftaincy no ehye Golden Stool ase ehye sikedwa ase sa wonza ya hu adwuru hu bedwuru o se ehye sikedwa ase o ya Sampa ni o Sampa ni na sama Jafra ne assistant na ne personal assistant no ona e kasai na me pese be ka ho asem kase me kase me pese yenko tie eye Mr. Nicholas Mahama na nu nsem ode afri Sampa e de betudwa na before say be kono abusuya se wo dwumadie bidi wo pese wo dwumadie hu dawuro wo se wo ya advert for product bia ho a abusuya fa number na etwago na frɛ so TV office na nu ni nkomo bigi tuwa bi na betua ne fa promote dwumadie bia dai emfa ma wo me say so wo dwumadie bidi na pese wo promote bi bia wo pese advert e wo tenten nso nko ade a fa number nsisi etwago na frɛ so TV for office be boa wa ma no ne wo Ghana ha bibia pese ye bia be bo hu dawuro de e de ama wo abusuya yenko tie Mr. Nicholas Mahama eye nana sama Jafra ni personal assistant ne nsem bi ode betudwa e wo sikadwa ho ene Sampa ahenye ho yenkobra sisi ba e beto aso de mamo Madam asese monyamre na maba no krefie media shase every bedu dia o ka se Mr. Joman e accuse me ade ntina Mr. Joman e kan ye o ka no emre bi duru ya mane ye video e de nsa si ne bu e kan se ono ene koye historical research and wodi baaye na eye narration a eye abra eye mamulingi Daniel Okra ejina ya woka ye sa ansem na omusan kwhia na omuka ye one of the video kura no ono Mr. Joman no ejitu mu se okọ Roseman Safie and omukoka kire no and obaaye a obekika sa ansem no enti me frɛ Mr. Joman and me ka kire ne say master research any history me no sebi menye historian but who ye researcher ye wo ade a ye fa mo kwan a ye fa so ede ye research if you get your primary information you get your secondary information you evaluate information na wanya no you critically analyze it so that it will enable you to make an informed decision sa na me ka kire no enti me ka kire ne say enti emra okọ Mansa Rose no ho ene omo keka wo mo kasa kire no na nka ese wo ba ye nso ye side na wo tie ye side ni wi a na nka wakọ omo a asem ne hya ase a e fa wo mo nsam nyina no na wakọ bisa wo mo nso na waye independent inquiry about it after that no na odi bibi ba na atimi aye research historical factor obetimi aka se ono ena ogina so edi aye tisana me ka tre no nti indirectly no na me bua no se onye adwuma pa se ne be ya if there is a gap in knowledge ya ne research work ne betimi afili no
because we say we have research about the Sampa Stool affairs. Na asem na kopie wo menhia na ya kan wi a wo fa menhia judgment na esese wo hwehwe video a ewo ho ensem ban na parties ni call ya omukeka ye na watie obia no nsem na wakọ independent verification bi a obetimi afa ekira obetimi aye enti saa nneoman na me frɛ na me ka kyerɛ no na me san ka kyerɛ ne sɛ Mr. Adjuman me ka kyerɛ ne sɛ asɛm a ye kan enye menhia pɛ na omatena so na sabi eye kronti hini Sampa Traditional Council ye kronti hini ni fie ni patuo mu omatena asɛm we so aka ekamayen ena me san ka sɛ nana kofi so na otoso mienu a wafiri mu anana samba jafla bedi na de yi ono so 37 member committee emo tena so edi asɛm yi saa mmere no ne na oyɛ omu secretary twetwefo ewo committee no so eye nana kwadwo masa sese woyɛ the acting president awo na yɛ da donten hene ema Sampa traditional area ono nso ne kokon ahene enti sɛ saa judgment no omu yɛ no ewo hɔ ewo me page enna saa nkrofo no nso tiase enti wo yɛ research dia wo ne omu betimi akasa so that you can get them. And this was the conversation a call me ne Mr. Adjuman Entemo. My friend and country say Mr. Adjuman Misro can be my debi. Meaning say no kre o yafa. And nunti na me trend say on your proper work here a betimi feel gap of knowledge. Gap be a existi. And no na ye research a ye di feel. And to one sorry en ko nipa ba ko ho e ma ne nka asem nkyerɛ wo e ma ye nso camera ensi wusu e ma wo nka sɛ we ni the historical fact of the Sampa Stool. Lebi emre asem yi si ye me ne me nana agyare fodwo a wotete me ye nam na oka bibi kyerɛ me kai pa sɛ emre kama na me wo Sampa arusi JSS e na me kɔ ye me kɔ arusi primary e kɔ arusi JSS nti emre na ye wo arusi no ne ye ba tulokato ebedidi efia na ye mai makua banku ehɔ na ne ye bedidi be fie na ye didi mu no ehɔ e na Rosemansa na ne maami eti enti debi mi bedidi ye me ba na nipa dɔso wɔ hɔ enti maami no e ba ye ka so o montwa aduane ne bi ma ye kuro mu kasa mo o se ye soro ka ko ye ntafonga odi ba twe mu a mewura enti oboa me maami nya aduane bi ntem edi ye ekɔ school ti me ba fie e na mbe bisa me nana agyare fodwo se maami bi wɔ fie bi mu na me nim no na me call ye no say no oka ye na me nana agyare fodwo sire ye no oka say ampa oka no ye kasa mo say utafon la yere yenge which means say ne wura ne mu ampa but me nana agyare fodwo ankyerɛ me the details of why or frame me say ne wura until say at a later part a wɔkyerɛkyerɛ mu e de kyerɛ me ekwan a emu nam so a omu nana no ye nana bia ye frɛ no nana nwa kofi ekoto omu nana no a omu di wo fie ho a omu wo mu e na okyerɛkyerɛ mu kyerɛ me enti always no you look at those things, you look at historical incidents nyoma bia asisi na watwi na dia form enti ye history in one-sided form. Asamu iba I say, ufa me phone, I have a lot of recording, independent people are, omunye ye busiafo, metimi ko omunche enwumre e wo Sampa. Na mako bisa wo mo say, dia no kure bi na wonim efa Sampa ho. I can tell you on authority say, obi a me ko ye bia no, they tell me emphatically say Sampa eye mudia. And that is the truth. Enti wo ye history a, e say wo ko beyond the boundaries of baby awono. So that you can do proper history. And no any asemo ameka kyerɛ Mr. Adjuman. Enti madam asemo a mo bisa questions afa ho no sanetie. Ɛna owusu a ofri yi wenchi wo bisa me sɛ adenti na ye force edi Sampa akɔ Asanteman emra ye wo Bunu region. Ebia me ka bibia wo bɛka sɛ ebia me na meboa. Me pɛ wo hwɛ ne pɛyi unim abrantie we na frɛ no Daniel Okra abrantie a wɔgyina ne nkyɛn ɔno na frɛ no Farouk Ahmed a ɔbɔ ne ho samrani sɛ yawsa modua ne kasamui ekra no ɛyɛ ɔpanyini Adama Watara ɔno ɛyɛ ye moja
tie asɛm bi a obisa ye ene anoyie bi a Daniel Okra edimano na tie ne ye Wadama make us a meeting. Sir, Yana not long it's for Sampa Hina or Tosuno or no, Anna or dear Asanteman, a sign now or Kuma, Emily, that was Sampa. But see, Yuranka, or set a Punya in Yura, nor in a hope a Shayra Sia, Yura the one mobile, and Panso, Yura, a ball, Nafana, Sampa mobile in free Sabrano, Pepim, and then a Pia, Medamasi enti owusu se wetie asem o kan ye omo baaye no ye kire wo mo abakosem ye kire wo mo anuama ne bi enti omo nim ye history no because emre na ye nananom tete no sebi wo ye donko e wo fi a anuama ne nyina na ye ka kire mo but anuama bi wo hot se bebia ye ko ne de keka wo de omo nim enti enye ena ye kase ye de Sampa eba Asanteman sen ye oka ye no the same people a wo mo wa hai ena nwunumahini ene domahini ehye wo machi a omo di tutrasem eba no so ho o sei titi ena ye nananom na oko emene yen ena omo di America eba Asanteman for protection titi no nso tamane ye chichira Asanteman no yenam akwan ahodo so ene yenya enkrofo de chichire ye ebi wo ho no yekoko na o makonka na o mde maka ho ebi nso wo ho no o mu dane ba e de o mu ho be hye ho and it is done everywhere enti sanete enti se titi Sampa eye part of Asanteman a na Sampa enkonwasem eba asem a na hifa ene se ye ka no okofa ye ahemfo mrapon aye the Chieftaincy Act na ede di pefe se akonwa bi ba asem a after the traditional council no ekoba bi akonwa no ti ehye omo anso ka na omo ante ase a na progress ko the National House of Chiefs efri ho no omo nso ante ase a then it goes to the Supreme Court and these are the hierarchies enye me na me ka de bia me ka kire mo sebi me meye me hu ti se me lawyer ni mention lorda me ye electrical engineering one me ko ye science one of the best secondary schools in this world na fana Presby secondary school e was Sampa me free ho na me call now Sunyan Technical University na me ko ye electrical engineering HND me free ho na me ba one of the best universities again University of Education ye information technology degree na me sign call ye me masters wo ho enti I me kura masters wo IT mo menye law enti but me read the basic law no to understand say this is what the law says enti send ye Sampa ye konwa seminity no it is not ene Sampa ye di kwa Asanteman Sampa Asanteman dia enti se Sampa konwa sem eba asem a Asanteman is the right forum a ye ka asem no send ye Miami offer Joman Joseph eka ye say yenka enkunwasem ewo court nokre enunti na asem ne baaye no Mansa Rose wanfa nko nyunumafie wanfa nko doma hinkuru wanfa nko dwunimu wanfa nko the Bunu Regional House of Chiefs or the bar straight to Asanteman Council because Sampa akonwa ehya Asanteman councillors mesremo se ebia wadwe mu be yaw se be kon ka se omo wini wo high court na Samba Jafla free high court call appeal court wo Sunwane okọ appeal court no wo free appeal court ba Asanteman se Asanteman enka men kasa emfa ho ba menim se oye sa na mumu bi wo kwa mu beji edi na madi na chi but I want you to understand and know the truth because wunim nokre edi wo fa hodie ema eno nti na ene me pese me take me time na me di wo fa mu na hunu sese ya wati ase
Sampa titi ene ye ba Asanteman me pese wo san hunu biom se asem no de ene ye di ba Asanteman ena hwan na di ba ye entity aha eya Asanteman His Royal Majesty otumfo ene twan edwam ni yes nti aha ena no mo frefre ema ye nyina yaba Manson Rose ena gina wo no Kwame bebi akon ena gina wo no Daniel Okra ena mo ho no ba omuwie eka se omama Asanteman me ena me gina me wo fa nchen abrantie Farouk Ahmed ena gina ho no Welcome to us once more.
oye yanda asemi na nyinda no na sifo ye na na kofi so na ofrimu a ye nyansi ni we no mo mo nka ye enti lokre wo ada to ko dite ni se de ada maka ye no ada maka so ide fu wa ide yi e bi se bi ondo ni ade ba na se bi omo bi si fi no omo ko ada ma se wa ti Yera wadama entisa da me wo enchemu me wo kata di adansi ase omo nana etu wa ni ahe etu ba se no awe entisa Yera chia to o di se ba o ma me dia o da di ba yura o me pa to na mo je sre kwan se me pa be jira me nemu akasa o so se na ka be jira ka nemu akasa tura ma ba Kamu ka deta wono ni we de otuka no we de otuka wazo tu na unka mo temie Yera chame Yera wadauma mede kwame okra me jamama mansa rose kaya mame sabe yana nane atakakra ye freno nyina no Yera wadauma yene atapenyina sifo de ntawatawa bia na etem me ofa ne pon ene ura adaman yane ne ya bibia bom na Yera wadauma akwamufu ide openi ordina we ono ne Sampa ati na kwamu yere dejo won kamo on ka ya mu Yera wadauma ye be bi enro mo no kure no ya won to aso Yera se no me o mo no kure e ya won to aso se sa na te na aka po bi no na ku we won to on kamo ye mu yo na na o na be ti no na say ya wa so we ye we kan ye mu se won to aso bona na o se be awon to aso be si wo so ye okunu onu tse se be se ti o le we ye wa ko so ka ho o so tse le be okunu na o so tse se to so le ba ko a se be ta na so e ka ho ye okunu ni ja ko se no de ka na se to sa na ma ro ko ba ja wo no ya ko mu ni na se o be ni apam no no ko se ba na se wo ya ko mu ni na se wo ka ho a ba ni se ma ho no ko ba bi na ba de su joba Let the person one offer. I don't so cast with a car now, so that one also come one. So, what does it mean? So, the car on that won't cut up as a one, it will grow up on baby. Enti abusiafo medamasi enti wankasa hwe video na mema hwe ye na obi be ka kire wo se eye na nasamba jafla ene di asem no free appeal court edi ba menhia ema menhia tena so a na anim se eye ntro ene omotwa na asan hwe asem no bi mu a the basis for investigation were laid down correctly. Into ba menhia is a complete institution, chieftaincy institution, complete one. And one said the one musha say, obisa say, meti say petition biaba. Mudi bre the registrar. Why in a dibaye? And opinion Adama Watara Pejanensa. And a mansa Roswa or ye is Farouk Ahmed, some would be a man superjanensa. And no more you man caso okay, petition na modibaye no, etia wine opinion Abu Mama Busia. Enti sawusan kwagina baby eka se ena opanyini Abu Mama Ebusia eye Nana Samba Jafla ena omukodi enkugo ewo high court ena omudi ko appeal court ena omuyi free appeal court ediba menhia na sebi omu fi se mu amudi omachi no sebi mu nim nyansa enti omu bedada mo enti omu ba ye no Mr. Joman ha ena mepese wuti na ate ne yie omu baye no omu bubo antafo mienu enna opanyini Abu Mama respondi kan se ono ni nana ene panyini eno ntina me kacha se enka wudnya abutre ebeye research yie se ampa nafa nafo ye din na ye ma no eye nomrin
eye numbering enti wutimi hunu nipa wutimi bo nipa ne din a wutimi hunu say wei otoso baako ana otoso mienu oyesi enti oba odi kan eye yel ne odi nachi eye ya ne otoso miensa eye nyini enti say ye be wontaafo mienu na yetu ya ene nyini a na question na say obisa wo ho say omunua panyini no ewo he nti epie wo ho na obia ka ne nsem na opanyina abu mama e ka say ampa yeye nana na ye panyina ye frɛ no ya eyeli na na kire ma entafo no panyini na ye frɛ no ya nna no ono na sefo ne adama watara eye nokre na mmom samuduafo ya omo ka say omo nana ne atakakra no enye nokre na atakakra no na sefo ne eye nana kofi sununom sa atakakra no ye be ware no e de ne ko debono side enti omo no ye krom kasa kro mo ntimi nka enti these are the 3 gays enti wo ka say ye yi samuduafre mu ne science no gays no e be ye mienu a na you didn't understand the basis for the case. And nothing I make catch say me too for say get the video and watch, get the judgment and read, go behind the scene and ask intelligent, honest people who are no what sample or information no, you analyze it, evaluate it, then you come out with something, and that nobody me the one sabo I can say this is a research worker. My year about the Sampa Stool. This is exactly the advice I gave you. Enti abusuafo se wo hwe ne omuka ye emra Sampa ebe ya Asanteman de na san hwe biom ye bisa ye omudi petition aba ema ye wura atena so aka petition na Sampa enkonwasem. Where do you think and now where do you think say it could have been heard better than Asanteman Council? Odi wasama ba for arbitration ya kan wie na asisen me ba menua ba ko na wo ka say when time me ka say o hwe judgment na read judgment ni wie a wo be hunu say ye wie ya no they gave a cost omo ka asem ni wie say ne wo ko fa 7 member committee ruling na Kofi so no appointee omo ruling ye no omo ruling in our favor no they gave us a cost and ye tria ye to seal the judgment. Asanteman so kofa judgment we be said they gave us a cost and we paid. And to the best of my knowledge, obi anywhere or this judgment na ko baby said they should set it aside. The facts are ready for na yamau some cost to incur na wan betua na beka say man betua ne sentino the judgment cannot take effect anaboa and yet they wouldn't be able to have any arbitration and conclude it because say obi akono say mentua. I know there is not legally banded. And you can see your lawyer friends and ask them, and they will tell you the legal implication of what happened at Mensha. And to Mesremo, as I said, Mutimi share Nyoma, Nati Nyoma see. And the Sampanko Yasem, send ye Tony Setre want to join you. Tony. Enti sese awahunu se ampa eye Sampa konwa ehye Asanteman ase enti the right forum for Sampa enkonwasem Asanteman ne se enti no yaka asem na wie and that is it. Sese ya ye wo court no ye ni court se yenka ne yenhunu nipa odi Sampa akonwa ne ye ka nyina ne se eye ejuma ye dia hye obi nsa se wonye no ene ye ka kire ni pakro ne se esese mera no eye no ema ne ye ne juma and that is all and that is what is happening and medamasi and eye owuso awfre wanchi sese watimasi se enye na nasamaja fla enye ye busua ene ye di akonwa ne eba Asanteman siye nyina ye sori etu Sampa akonwa no ewa Asanteman na Kofi so na ofri so a na nasamaja fla be di na die oba Asanteman be so aye ofri mu no na Kofi yewura
His Royal Majesty eto ne mkrofo emomu ba Sampa ebeye amamre ni amane bere ase ansana yesie no nde Sampa akonwa Asanteman de mesrem ne doma hene ene nwunuma hene eye no ebi esida emre ayewura otikoko so epagya Sampa akonwa no eye no a paramount state stool no nsemu ibi esisiye samre no nwunuma hene no otimi bopa na kofi so na wotoso bi no omo bakoma ase kura na eso omo hide free baby so omo fa nwunuma fo be attack no enti asida monkope the responder yera otumfo edima Idris Mahama PNDC tam mube hunu ni nyina ewo mu enti mesremo ye ni ebunuman te se ye wa Asanteman no ye ni bisa enti e ma obi na dawo enka nkyere wo se Sampa eye part of ebunuman ena Sampa epese etuko eko eno nti na domahene support obi a office obeka Asanteman obeka bunuman mu debi ya osam modua na eye Farouk na nyunumahene ene domahene eye no yodium yi sankrofo ya they are not royals document edaso so or say even when she is part of Asanteman council enokre say mo leaders no asori eka say omunko baby a eno nkyere say hwe say Ghana pa na mra eye adwuma pa enka domahene onyanye ohene because baby a wakonwa ne hye na wo wie na wo ntimi nkosai ewo hɔ a you are not eyemra munya lawyers ne bi na mumbisa wo na munya isa we na ama politics ama obi biara etimi ye ne opebia ewo Ghana no let's put an end to that. Enti mesremo Sampa nkonwa sem ye kan wie na me say ba other one bi so mesremo mo amwo Sampa emma obi enkoton plot emma wo mesremo emma obi enkoton plot emma wo obi ehye sonwase eton plot ma wa mema wate ase say nananom wie bibia under the leadership of Nana Samba Jafla and the entire traditional council will make sure say that the right thing is done because ensasena eda ho no ewo ho ma oman mu nyina say ye beton na ye de ahwa kuro ni ye na nneoma akoyie enti mate say ye see binom hide twitwa nsase e ma obi biara ubeto sasase na bibia no kai hunu say waboka mesrem mo aye dadam ejiji musika na enunti munam ho a mo fomenti trouble mesrem no ba mawuli oni tumi bia so oton plot mamulede Daniel Okra Ahmed Farouk omunyina obi biara mo fi se obedi manim akotwa plot bi dia mamo mesrem mo beboka kwa mebonsusu nom brama mosinum mesrem omu ba mu nchen se mu hia sika mu nyi sika ma won enu na mu ya na wo a wo mfiri kuro no mu na wa ba beseki side because umma binom dadawo agi usika until the fact say usika be community no at all cost you want to foment trouble if you say through that no your preferred candidate will get legitimacy entimi nyesa ansuda Sampa on say bekun awo ye friend saying Sampa bina e wo Facebook Christopher Bekun na no amene ni nya e wo oka kire mi say wo ye dihye na me say adenti na wo ye dihye e na oka kire mi say ni nana wo ye ni maami e wari maamo nua bema na ni nua bema na maamo nua bema na ni nana wari ye no obeye abakoma hene so ho enti sa nipa wei perception adwene a wonam so fi se wo ye dihye na oni ye kuno se we hunu yakwanwa no enye yen acquire royalty through marriage say uye akwa sabi na be ware dihye be mape na enu ama wadana dihye debi
Also me catch say titino ye nananom omuto enonko no mu a bema eni oba ewo nkwada enkwada no eye bema ne de amamre kwan mu enti yakoto nonko no di omaba na abegya no no wakɔware abɔnten di nkwada na kɔ no na ye nananom hwɛ omo ho ofe no na omo ma ye de hye mema no ɛware wɔn. And that is a fact. Enti uba sampa na behunu a enu bi na be kwan kasa be twere wo ho no. Enti adama watara ni ofa a oye ma monua be ma a oye de hye ɛware na bena asini a oye be kun ni maami. That doesn't make you a royal. Okon so abehunu se jase hini nua ba ebi nso obi aware no eno no the awade no entimi ma wo meye this year. So and this is what is happening. Ese mmerante ani mabawa mo wokro no mu no mo hwehwe no kore na musua. Don't say nipa we mempenasem ne say enti no no matter what I will stand against that person. And that is not what is happening. Mesremo enti sampa enkonwasem bebi a esefata ene yekokaye tin ye be ko eka se anye bia no se osi eko high court wo sunwane ene omu wini ye mesremo mummisa ne se onfa judgment na omunya wo sunwan high court a omu wini ye a ye din enkuguo no onfa mra na won hye na biase nyina enhunu ne etoso mienu osan kan se sa judgment na omunya no wo sunwane no eye na Samba Jafla ediko appeal court ewo sunwane me sa sre ne bi say udi krata ekọ udi asem ekọ appeal court a ye be serve a ebebe say either say Abu Mama versus ebe ku Christopher sa appeal court application eyi na wo kan say na Samba Jafla ediko ye no onye bi na won famra na biase nyina ehunu na won sign the way a ye ya mama hunu say no na ye hunu because mesremo obi ka some child na wo misa eno nti na like mu bisa me question na me back e be respond because me person wo ti ase I respect you say wo beto wo data na wo dey hwe me na maba be trans e twa ntro akere me nye sada me won kwada very intelligent children are omo hwe me and I wouldn't want them to come and play my video in the near future. Umbeka say our father was a liar. Then if I shouldn't have, if I wasn't in existence, until I wouldn't do something, I wouldn't be proud for my children to watch. I did biara me catch them. Me did not create any missy and me catch them. Send be ya dachi me ma ebe trans no muhia. They will say we are proud of our father because he stood for the truth. And Timesremo and tro domahini and Numa be and a warrior domahini, Ninsem Yinani, how Yinani say, and Kaimera and Samba Jafla Yedin Kunimuno, Nanka Yajania by Nincha by Kanchan is oh, Doma, here we come. Yanka Yahum Mumu, na Yanko Asanteman Bium, nay any womb fire to my moya, but we can't do that. Yentimin sorry and Kase. Sebi ye mimnyansa esin ye nananom a mbechitire kuro no emera ye nananom ba a omunanti free mu aba ye nanaso nyu no bo ene omu keka mu free mu wo jamra ye si omu ho wi a omunua ba ma nana Samba Jafla ene ne nua ba nana yele moda ebechitire Sampa krodue yi omu chitire no wo no kure mu ene asondue mu enomu ene omu hunu se ampa the way a Newma air corner, none of the yan who said the way a Newma air corner, yan fat to me be on fire one Koshemwa, or could be Baba Minian, and you would journey a bar Santimine, and Tiende, and I baba, Nana Samba Jafla Caso, Madame Fune, a ye domahine, may ye appeal court judge into me free Santimine, and made him into my coban and tuma na yaye den. That is not tradition, that is not custom. And he said, Domahine, because of that, or no, for different candidates, or name say, participate in customary arbitration or D in Kugu,
na obako show machi say meye Bunu Regional House of Chiefs enti mepe kwan bia so na me di confusion abakro no mu a sebi senka doma hene ma eti Sampa nyunuma hene ne ma ana ono ankasa ti Sampa enka saa nyoma omu ye enkombeye but we believe say ye nye nyoma ye kuro no ebesai we will protect it and make sure say ade biara say ye namso kwan biara say ye namso bia no ye befa so e ma sondwie eye adwuma. Was it sometimes ago Brekum decided not to come to the Asanteman Council, and that time the one sitting on the throne in Brekum wasn't a royal, but right now Brekum come to the Asanteman Council. Yes. And Timesremo say munim history, let's look for it, let's search for it and know it. Baby I a friend of the Bunu region say ya no mesremo na your friend of the Western Asante say ukofa Supreme Court judgment on Tanoswa a ben techimai omuni tan techimai for nya problem emma omunsem omunkunwasem omufaso to ohimano ene ohimane ka say debi enye techimai ene the right forum ye bedi Tanoswa kunwasem because Tanosu no eye part of Asanteman a call ye PM Supreme Court no omujitu mu say enokre sa rule no crowd redia judgment no STT mu say the restoration of the Asante confederation no automatically restore the traditional boundaries and the traditional authority of the Asante the Golden Stool. Intimesremo jam my war Asanteman onka sa area no nyina mesremo nyonomefo a mose mu yebunofo akwamuni a wa migrate te say me ma migrate akotena akra eye adwuma na the fact say ma betena akra no enkyere say menya na fa na ni biom na mefrɛ me ho enkrani entisa enti mu free akwamu domafo na mu migrate ye entokwa de ba ya wampiamfo ma mo bebi wamfiefo ma mo bebi ma mo tena ye sanso na nyonomefo nso mo ba ya akotifo ma mo bebi tena ye enti mo betena ye no makwamo ye no enu afiri wa masese ma ba bebo ya sai awu fufuro e mama dane nipa fufuro debi temesrem mo manipa mienu miensa bi endada mo ni ye nan doma hene hwehwe afiri ye ho nyina ne se enka ye ka asam ni free man share wie ya pe na nka ya boshire aka say ye wie doma here we come ye ba ma ye ne wabo yente ye nya sada enti nioma wo ye nyina no ye be fa amamre ene amanne ene Ghana mraso na ye di esi bibia kwan mesremo mo amajai mo ma na ye misuse wo mo no oni o mo nkasa the police commander wo Sampa se basa yo beba Sampa na ejina wo so crime officer wo Sampa se basa yo beba Sampa na ejina wo so ba mesrem ye di wa ba ho se famra na ye adwuma and found any your level of how you have been compromised mesrem say ema enkwada the vulnerable people e wo kuro no mu to make sure mu di mrane be ye adwuma e ba ne sen e na brantia kitikiti young boy e betimi e di eyi ye friend sen mra ahye ne nsam na watimi akobu papa panyini e wo na fom na up to now muntimi nchi akwada no e ba ne sen enti mesremo the police commander IGP mesro maweni emra Sampa e binum wo ho omoba ne ne keka wo enam the goodies nyoma small be mi omenyanti no na omure fi say the very people na ye di omo aba so ye protect omo no they lose sight and they don't protect them any more
small boy yi akọ no akọ papa penyini we no ma ba ye case na up to now the whole police commander crime officer na mutiko, you have not been able to arrest that boy. It means that you are emboldening them. You are emboldening them to take the law into their hand and do whatever they want to do. And to Mesremo, the regional police commander, the regional minister, maintenance of peace is paramount to any other thing. The Mesremo, Faunansi form minimum said regional minister now we or lawyer, but that doesn't say somebody they now we are professional work. But what free was they say, you are the representative of the president of the republic or the Bruno regional Asha Wunsa say share na pepeyo and koswo and to call the police commander in Sampa, the crime officer in Sampa to order. We don't care the level of compromise. We don't care about near omunya free baby near ye country say they should let the law work. Obi ebe ye complainer na we twakra atama se nipa no nko brekum se nipa no ne kasika obeko brekum a na wajai. What are you trying to achieve? Se mu fi se mu present there no you cannot do the job wa you resign and leave, and now you get transfer and go so that somebody who can do the job and protect the peace of the country town na nipa kro no aba take over. Intimate Jerry Frimpong or say I think it is time for us to stop the diplomacy way, and it is last time I'm saying this. Betiwasi Jerry adipiara omuye to trust someone mehini any doma hini enumu ye ne kan. We can do and do more than that, but emma emfaso emma yen because yen nananom ne brechichiri kuro they don't have anything to lose. Omuni bibia to lose if Sampa say and now they don't have anything to lose, but we have something to lose because yen nananom ne brechichiri kuro enti ye makro say yeah we have lost everything. That is why we need to go the diplomacy way. We need to do the traditional, the customary, and the legal way. Let's be patient. Obi biara ne Ghana osusimra. Doma hine kan say court kan sama ondi so. Enu agro ene wona ne so agro bi na wodi. Wasai kan say wono doma hine be kudipa. Ne ya china shemo ma domafo aba be yinu. As a judge, you are encouraging impunity. As a judge, you can make this statement and still be a judge. It is only happening in Ghana. As a judge, the officer of the court can say the very place or no year officer no eka semwa on nisu on fine die emma ampa court wa show say fankrata ko o se memfanko. Then we still have a nation called Ghana, and we still be calling this man a person. Your friend was saying, your best friend say, my Lord, your friend with justices. But we still have faith. Your best call akoswa yusum rano against him. Your best call so that when we go, we will know whether ampa domahine esusin Ghana mra. Then we look at it. You know, my hen dear mo ignono. Mo ignono kra agro bi na wo ono na nesu. Te mo ignono. Te mesremo. Let's move forward. Let's move stand for truth. Mo man no kre eni eni mo kan. Be kon okwa sorry, but on kan no kre. Say mo ko high court eko wini ye. Ena nana samajafla di ko appeal court. Ena nana samajafla yifri appeal court edi ko menshia se otumfo nka ena otumfo ka edi mayen. Obia uye Kristo ni akwa sorry na nyoma awokani. Ntemesremo. That is how it is. So see nana boachi kofidi ewo. Or see the fact that one has gotten money and moved from his family house to build his own house doesn't mean he
is not part of his family anymore. The creation of the region doesn't mean you are not part of the Asanteman Council. And to hear say do sumama letter na ewo or say it doesn't take the traditional allegiance of the stool. Enti akonya bia enti for example nana akufo ba na no ya obe create additional regions. Sa additional regions no ye wo boma ewo ahafu boma akonwa no ehye doma hene ase enti doma hene ka se sa akonwa boma akonwa asem ba the ahafu regional house of chiefs for ne so muka mfa mre onu doma hene manenka so enti it doesn't make sense any nyoma bi awoye u doma hene si Asanteman aka asem awie no yemfa mre wo na wo tena so na validate da by na wahu say Supreme Court aka asem no the abre circuit court asem yemfa ne say asem ewo circuit court na ye di Supreme Court no waka say Supreme Court kan wie no as I say ye di cyber a circuit court ho na circuit court gitumu ansa na yetimi di aye adwuma what be that Asanteman is greater than baby a wuti say yemfa konwa ne mra na ye no, and that is the fact. Ti mesre timamufo mumma obi enka asembi emma wo mfa ne watra doma hene ne nyoma hene pollutumu oma pay some fake bloggers enkrofo to say miami ofa adwuman akwadwa say papa penyine baby a wadru na abema enkwada so camera si wusu na oye video a obeka say oye comedian dana ye call stay of execution ni ba ya judgment ni ba ye no sa dana na me ka say papa we pa ade entra na me ka sa ye ko ba ye no wo ye video o see mu ko ba ye wa win no wa ye no 25 wa born book and say a whole historian onhunu emeritus the professors in the universities mesre mo amoye historians no man we ya papa no oguma madwuma ne no manse mo mfre no to order school ban mu no ko nya ne certificate no me kasa na me buboy on kire ye school kura okonya ne PhD no ne doctorates ne masters no in history onam a o yes anuoma no mesre no ne mre aka no nipa o 3 point bia na wo hwehwe wo nyankopon akire kwan ese amene ka say I'm almost 50 years ti me hwe say me ne me nyankopon yentamo nti emere bi obetu ne nsa afra me bia no I'm ready to meet him sa na Mr. Joma say wo ye udi nokrechi ekwa wiye enka say wakodwene mu wakohye ofo na bedroom na ne ye obepe bia na yaso camera si usu na ne obenya bia na wo ka ti me da masi say moma yenhwe nokre na nokre ebwayen abusuya edini ye so TV se motinsem se motimasum nsem sebe mpredua ahemfo na omo nchen ya sebe mo kajakum omo kansem enima enim omo kansere trusty story trusty sebe ahimye nsensem no se motinsem se motiye enya na mekon eye nana sama jafla and personal assistant eye Nicholas Mahama one kansem no nya na meka enti besre se momo yemfa koro ye me de bia meka se kro eye chen bibia mom yenke hu ne nye baako yese prayo wi baako bu wo kabo ma emu mom yenke hu ne nye baako ebro nya Asante ni problem ebro nya Asante ni ntokwa but ye ko ka kono eya ba ye ade bia sana ho bia beda ho no ma beduru mre bi no wa hwe ya se esa na etwa kono enye yie ma yen esa na mpanimfu etwa kono enhwe yie mekubi bi no ebe ya de kase beda Ghana kronim ebe ya de kase beda Asanteman mu enunti na mebra baako kan se eye Mr. Adanse Bona Mr. Adanse Bona wo Canada sesi ade Asanteman ye prefer krobia Asante kotoko no se ye pe autonomy for Asante region ye pe autonomy for Asante region nti opem so nana wadaro nana no na ekasa yi ye si ye hia autonomy for Asante region ne ani Asante region ni ye ho so ne ani ye mfe esi kasa mo hwa Asante region ye nya Asante region ensi esi Asanteman yi
na sebi ona omo kan samfo de fa Asanteman honom no sebi yenhwe ne yakwakosie enti ehia autonomy for Asanteman yenim se Asanteman betimi anya yemfa ahodie na Asanteman da yema dada opemso na Asanteman da yema dada sese yehia autonomy for Asanteman enya atemnidie biabio yeni obi ani atemnidie ye obi ani duabo yeni obi ankasa ntie wo hini biara yehia autonomy for Asanteman the so TV ahwefo ye de yehwehwe no the so TV for ahwefo yehwehwe de ma Asanteman no me ne Asanteman nyina ye nyina YouTube emrante maba wa enkokura famafo yehia autonomy for Asanteman nti krobia Asante kotoko opemso na se tutu abebio an de wakwa agye wo man dada ya wakwa asaba asabe kwaje de aka kire nyina no nana de anim na gi autonomy ma Asanteman na Asanteman nimu na Asanteman ya krabehwe yenim se Asanteman enye se yankosi awiye autonomy for Asanteman abusuya Midembosia mo sonfo kwa laskani so nya subscribe channel subscribe no like no comment no share edem afro so nya bia dey ahwe edini ye so tvgh so tvgh tebusuya midembosia mo sonfo kwa Alaska dasene ye beto aso na mamo piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.